Om Swastiastu. Bapak Kepala Sekolah sane banget baktinen titiang, Bapak Ibu Guru Sinamian sane baktinen titiang, lan pesawitran titiang sarang sami sane tersna sen titiang. Sedurung titiang matur amatre, titiang sane nyelewedi dados manggalaning osis nyinahang rasa pangayu bagia majeng ri ide sang yang widuasa, sangkaneng asong kertewara nugraha ide, iraga sarang sami iriki presiden laksanayang pujaning Saraswati ring rahinane mangkin. Idedane sarang sami, manawita sampun uning, nyabran sanes secara umane suatu gunung, pasti ke sampun irageng laksanayang pujaning Sang Hyang Saraswati, pinake bataraning pangluhar. Gargite pisan manah titiang, santukan nyingakin sajabak keluarga sekolah, sumuyuk salunglung sabayantake, sapunike taler para wantake presiden larang pacetokan, penjor lan gebongan pantaraning kelas sane janten sampun kedasare manah suci, nirmala buat nencapang rasa bakti iraga sarang sami majeng regide. Idedani sarang sami sane dahar uang yang titiang, wanta asa punika sane presiden unggahang titiang re panyambrama titiang. Titiang nunas pangampura antuk sapangiwang titiang matur. Mogi-mogi idedani ngeladengin. Om Santi 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 Om.